oni atena babesi sabri Ghana ho dadwene Ghana ho atete Ghana ho nkankro eho eye eho adayeso ena abribia na yedi ho nkomoso man ebetumi afa ne ntoma pade afra Ghana te say Ghana ekosei so far His Excellency John Dramani Mahama Eshase totoye free brody na soafo wonu dwumadi mu ababesi sese no menim se eno ma bi wo ho no mu a abasobode no eko in fact so economy no management yesika sem entotoye na ode hwe ba bia na wo man yesika sem no egina ene mpempenso a ye kro no a na chese eyara a yebetumi ababa so se wo hwe dollar ikura no a ene cedi ya no ma ekon kakra ene ade fem obuo enom ne ade so a esu se hwan na wotwe nku akura no o mate so beye mprenu a chese eyade em yekomu hare yehunu ma eya eboa ya setena no a eme anije de ye pa no se enoma bekoyie ma Ghana ni ne komu ahare no ade ba ko a eya na ha dwene pa ne se obesori anopa ne bia beto ani no na wo hwe senka sebe no manyina beko toten ama wona nso ebi a woto ani ahun se oman no enkampanimfo ye bibia enka no mabia nka akire yeso no ka anko ne saa nanso ni nyina no wo asede yeso ye na wo de bua se be ya empanimfo so ye omode no ebetumi asipo na ene asem kakra bi na mpese yehwe ase yate ani ayira ewo yekwi ayo edwumadie mu ene ye nua nesem mekai se yebekwa abatuo mu no onimonyamfo Eric Opoku eba afidue mu na isei eye ona yesoafo a ohwe ekwi ayo ho nsem so adondumelo enso ebo ni chidom ese soafo ebedi akire na efa yekwi ayo ho nsensem no okano ma bebre ananka efe se yeba yebeye yedi we begu akwam eno ma bebre koso a enye wokwi ayo nimu enkanka Ghana ye nuanesem and as of that time na enuane no buo no ba bia enenam ene ade no nyasem ketwa there is a body a wuntimi nto ukodwa so tomatoes ni ade a wuntimi nto chese eno ma buo na yeden emu kra de ukoduru se okopɛ mo bag baako 5 kilos ibia na ho nsem na koye boachi bidi ba ne yeti wo man mu ayenim se ukwa atifidu mantem the northern part of Ghana Tamalisei ebro said you must do ebro nyasem ketwa bayire emu wo mu dobi wo ho ukọ yendi ban katie pa se e don katie no wo mu don katie tin katie ebro nyina wo mu ye bi soya beans bebrebe ni aye na gunfu mo tunimfu bebrebe ukọ wa se ya share nuts bebrebe enkatie so wo mu dobi wo bolgatanga eba atoko no mo ne sa enuane ahodo na vrongo mu so wo so ye emu ne atoko no mo ebro chese wokọ atifido mantemu eba ebro do serious ne ade ne de bebrebe a wo mu ebia no ho asante mantemu so ko adwira kohwe ebro bayire bode edien bekwaifo beduru okoko yeye bode banchi chese oboase wo mu nyina agirem oboase sei embefuo no mo ne ade omu dokoko yi ena fi banche ni ade a buna hafo so wode omoye ene etachi mavuo yi wonu mu nsu giremu a se wo pe ba bia banche pa so omo do a techi manfo so giremu a che so omo so do banche ni yie pa ene bayire no na kintampofo so de nkate ne ade aguraguramu a ne ade a ne bayire ne aburo ni nyina nti ye do pa mantam ni nyina mantam ahodo a ewo mamu no obia wode woye eba atoye mantamu ni mfimfini mantamu so a wonom so eye omode afam asimfu su ne na asifu yi wom so eba mefu ni ade banche no ne kuku kakra ne ade no nyina bi o twifu praso no kuku ni ade nyina bi o wom dodo ho akama wini banso ye bekopo so ayinam ye bedo banche wo ho elmina osuo mu dua nkube kama ni ade a chese utumi se ba
say ye nanki ye di no dia amantam ahodo ni nyina obia wo de wo ya anka betumi di aboa yen tomatoes ni nasefo no ne eburo no de ka ho nyina nti se yehu ne se mantam ni nyina edo sei na omudi mfudie na eba edi nti na ese aduane boɔ yɛ den ana metena se bisa me ho ase edi nti na ese aduane boɔ yɛ den because ye hwe mantam ahodo ni nyina no a anya hwe no ye ni ba bi e betumi aka se kuayo enkoso anase ye ndo entwa bade nti na betumi akodwa so na bode eboɔ ye de bo trimu a wontumi ntɔ na wakodi bayere wontumi ntɔ na wakodi kese mantam nyina dobi a ye keken ba bia be wura bia ye dobi no kese yefu kese aduane na ye ade efu pa so kwa amanoni ya wo mo muti UK ni nasefo ye o mkeka aka ho nyina wo mo ka kire wa eho no kura na mfudie nsase ne ade nhye dan wo mo no nuane ya mbedie kura na efo sanso wo mu kakra mbenya ne timi process kama edi tuwo yinti nuane ankasa me yonko ba kwa na me ndi go wo se aduane de ade a efo ha no aduane de obediam bia so abusua so ma aduane nya de ye ba ye won sase wo Ghana ha yesi ye do ye wia na enuane boa ye dindindindindindin ukodwemu a tomatoes wuntimi nto ene wo de ekogina wo se ko tomatoes ne ko pene bo tomatoes ba ko miensa ko pene bo enso ka bebu so na anu ya MP Asante Achim of MP wo begina internet so se tomatoes wabu edi ohia se aban eboa na wo mutumi beto na tomatoes no ayefo pa na osra aban se ye meto na agogoni ne mpotem na tomatoes no abusu a amakuafo no wo mu hunu de wo mfanye enso eba kakra bi enche na no mane bua ye dendin wuntimi nto nyaadoa wuntimi nto tomatoes wuntimi nto mbeko wuntimi nto chese ne nyina abo dendin edi enti na ese kosa wabra mantam ni nyina ye do samfudie nyina bi na wo hwemu a wo man ye se enuane a ye twa no ye mfudie no wa ye twa no senke meko no mu ne tomatoes no mu ne bayire no mu ne aburo no mu ne de keka ka ho abobobbo suwe no afi bia no ye hwere se ye twa ne dodo a ye betwa no ye hwere mu fa kese no a wo de kɔ America sika mu a opepepe baako akiri ponkono $1.9 billion emfudie na ye betwa no a eke betumi aboa no na yetimi export bi enya sika kura de aboa wo man no ye say lose sika kura from the economy because emfudie no di enti na man ba sa ni nyina ye sei enti tomatoes abegu na egudwa so na sei ubewura ba bi no tomatoes na propro eburo na chese sei banche udu ba bi areho ye ka fruit no kura de areho anka no ne ade kura de ya na ya areho enti ene fruits anka abeto esi di fruits na balanced diet no ma bi ntimi nko ye nuane nuro ni ade a wo mu ebeko ye no eno kura da ne bo eden timi janka mango ba na ebusua na nyina sei na nyina pro ebe kakra no wo pebi a ne bo den chese ye culture ne ya setena mu no ye nim se enuane aba ye nhihye bi a ye betimi dia bo ho bra na yetimi ekura nuane na sustain ama ho ankwa atwe ema ne bo na ameye den yenimu ye chese ye do a ebegudwa so na ni nyina pro enye se nuane no ye produce bi o efudie ne ba eburo betimi abebu abanchi betimi abebu tomatoes betimi abebu abode betimi abebu bode yetimi bebu na bode pro ewukurum ayefo no apro no ne yejai ye ni kwa ebefa so a se ye be store se anuani ewo ye district no empo wo ye regional level ne mpo kura ko national level ye store ni ye ni storage facilities ye papa bia a betimi a store nuani na chine bi no enuane no ho kwa atwe a ye koyi free wa ne de abegum se be ya ne bo no ebe fo na be control price no ye nye ne saa ebegu dwam wa na apro ba mampanifu aba amampanifu akọ de bia saa de no a na nuane bo aye din e kan bi food inflation is as a result of post harvest losses ye twa nuane no a ne yamana pro na sei
to a tune of 1.9 billion annually dollars. It is a kietimi bo ho bra enki nkoduru sei yentie emrahye bedwani esunafonof ebra wosre mampani se omra mehwe na afi wo moa na wo meto tomatoes president na meto tomatoes ne aduru no sa na ye tie sa anko yiye no a ya nhihye yi a ebeduru ba bi no president obeto tomatoes kuafo egina hai a harvest ya na chere say asante achim no for you bibi enche bebre and a great minister honorable Erikopoku on the deputy miaminia honorable John Dumelo eba asante achim no for be share bo so meboa yen ampa enso na no honorable Erikopoku omo mame fertilizer 1,000 bucks ama be chebi amakuafo ye hwen to so mde aba that case wo nyina 500 Ghana cedis 5 million enso almost struggle so mo benya to kwa mo mato and inti me fa kwenya kese so na mabo atofo a mu kumase ne nkran se momfa mwani nkyere asante achim north agogo kento se efe adaka yi na 500 Ghana cedis as a member of parliament se kuafo ye adwuma we nyina na se e difficult se omo betimi atofo betimi ato a me da mi ntimi na eni ntimi sremo mumra meye mo na asante achim north akuafo so omo mfa mo ntuma pafura omo abom ho modern adwuma efe entre omo ye so adi hu ni se ye benya dwuma ma mabunu na ye nti ka we ba ye ya atofo ehwo ye den a omuntimi metoi nanka ye we na nanka ba ye factory ama mabunu domin mabunu agogo mabunu asante achim no of mabunu anya dwuma ye sane ye be ya ye betimi adane we nti tomato puree ama yetimi export yetimi aton bi organa ama kuafo no so Nhyira FM na kesi so na me dia sre His Excellency John Dramani Mahama madawro ma me sre mi ko mi koto dem oye bebre di amame oye bebre di ama asante achim north enei ye pese wo ye bibi ma asante achim north ekoso kaiwo His Excellency John Dramani Mahama humi mobo the MP for asante achim north for hini Kwame Frimpong meni me kuafo yi ni mfa kwanya kesi yi so ni yetimi nya tomato factory e wa asante achim north. Your Excellency, we come to Jenny Esra. Enti ohun MP ena wosre se mampani metontusu no. Cha se ya ye nhihye yie na akuafo wi a wo mo ba bi a ye de kɔ. Yaje yato e de agu wo kama. Enkeye mansini ni mu. Bantam no aso ye yahodo ni mu ya wo ba bi a wo mo wi a ye be store sa anuane nyina no a. SSS no a. Enkebe boa yen. Enunti na the idea of buffer stock ebaye no se buffer stock company ebehwe na nfudie ne nuane a wono mo ede akuafo no do a ekekire nyina no yetumi ede store ananse yetumi bomode bo ho bra se be ya enuane na ekọ atwe a na yeyigum na etimi ama prices na ye stable ene ya tomatoes no waka se box ye 500 cedis no ebaye kobisare because ekọ atwe ehun ye dene kakra etini bo so ye dene ehun ye dene no na ne bo ye dene basic economics the lower the supply no the higher the price because demand no so be kosoro because supply ni so tie basa no a price no so be kosoro but yetimi store ne ye ene bi ni wa ye yi bi gumu a ye nya food inflation so much that eduane bo den se wo mma mienu miensa enan a na se wo fidi wo mo ede no a enu kra yasem enu ye dadwene aketua kra yesei ba yetimi establish buffer stock company hwe omo mandate no a omo kura nso a ye boka as of 2023 omo identify na ye boka 1.9 billion dollars every year but this buffer stock company is there entianya me nwanwa enya me surprising say ene omo identify say corruption koso no Ghana buffer stock company no enzo ya bodini enya me nwanwa kra enya me nwanwa because ye wo ma mefo omo koda afem na omo su so omo mfudie kro omo ye so aka no buffer stock company etoye no omo ntua omo ka a na omo su sa bre no ne ye nyina chese ye hwe omo a tie ma mefo ne haw sa bre na omo su ye tokra ense ntua so ye go feed the students. As day 2 of the picketing by members of the National Food Suppliers Association, and when they said they're going to spend the night here on day 1, I thought it was just a word of mouth, but they didn't go against their words. They actually slept in the open
they were exposed to mosquito bites and insects. Just name them. And this is the forecourt of the National Food Buffer Store Company, and this is where they slept the entire night. And one woman, I'm told, is not feeling well. She was complaining of feverishness this morning, and she's been taken to the 37 military hospital. And this woman right here is also not well, and so she's been put to bed just to, take control of her temperature, among others. So the situation is very emotional. Close to 40. Sleeping here until we get our monies. Money away. We're not gentle, Simbia. Yet the Hase Copimra and Sabakisika. There's actually work ongoing in the office, but people in here are more like junior staff and they don't have the locals to engage. We a buffer stock company, and they say corruption across millions of Ghana cedis. I could do be to mu. I will mock one sem when in Namua, ye resi Becca one sem. Sabreno, Maya Kodaho. I will musika, a foodiano ayatono. Say, Omo to buffer stock company, pastor, near the beer feeding quadra SHS near the Adinia, you am to Tomuniano. Esika womo ede womo ka no kro mu ntue mama mefui ebi tutu free be free be free womo nyina akoda nkran womo sikanti na obi so wonya nkoi utie maame no a 2 years ago sabre no ba nyina yenhwe how effective has this buffer stock been. Womo mandate no ne say also to guarantee an assured income to farmers by providing a minimum guaranteed price and ready market, to mop up excess produce from all farmers in order to reduce post-harvest losses resulting from spoilage due to poor storage, thereby protecting farm incomes. Buffer stock company no edwumanini excess produce from all farmers. Post-harvest losses ye lose over $1.9 billion no. And komu ye effective. Now by be a plan ye on this institution, thank you, Beshe, let me go down to even the regional levels and other things. No gather nyanini in our store here. Can you any bomb a yet in see? Ki huna mani wun yani bomb because be bua near store. The equatria near yegum, but yenye. And this is the country we live in. Na yetia as I say kama we be akama. But ne biane board and didn't want to be in trade. His Excellency John Dramani Mama. Feed Ghana program no a ode ba no Ghana de aduane wa hadada ba yenim ho brabo yenim kwa fa so kipu nuane no mpo to process it se be store no mpo yenim na processing no kura companies ahodo wasan e bokina nanu tomato factory ya wasi sika kitu bi en kakra for some years to come ube hu se de sorry and na pam for be transform ho. We don't even store food. Buffer stock company no is where then dey no mo ye na enuane bo abedendende to feed Ghana program na o emphasize say e ba be boa na be manuane aye nuane no ho. We need to make sure say ye be handle ni ye be store ni ye and they bit me process ye be nya private entities almost be bam ba ku ye na anu yi mo de ba ye senka mo de be boy last abanya wutwa mu any private company ekwa pam se ko mo boa na abono any ashanti ni ade no World Food Program no o ma hwe na nka o matumi aye kwa be fa so store na akuafo no makogye wo farms wo na nka ya store ni ye no so ekosi sen akoye bubrija yenti ani hwe. This is the reason why emanuane boy den enuane ndie bebu a Dawson, but there's a challenge with your storage. And now ADSC or Ghana buffer stock company ama ye hu say yenye effective e was a mandate na kura wo no so on be store excess produce no e ka ho bi e na me bre food inflation e kosoro e me ho e kire no. We need to take a real look at how your farm produce the entire make us asem we ni say akuafo enkabom ku ahodo no say December yi Farmers Day na eba no enya de so mbeko almost wo munko 2025 Farmers Day nya de so mbeko ti December no wo munsi wo sanse aban meto wo mumfudie wo do ana asai wo bra na de ya ne so obeti hasuo ado na be wiase no efudie ni nyina besai
Omo mu ho mo pa wo Ghana sisi eye akuafo. Especially omo mu do perishable goods no. Areho. Enuane a esentem no. Tomatoes for ne ayifo makofo no ne wo mo a yentimi nya storage papa ma wo no. Omo areho. Utimi twa de bebrebe. Na ni nyina ase. No de nsa guditi. Fertilizer oto ya yeka. Epa wo boy ya yeka. Yetiwo ti be den ene obi kura nya interest ne say feed program hwan no feed Ghana program no kro de ne ho ahyem ana say do mi yan aye ni no omo ani agikua yo ho because koya oboka and we need to take a real look at it na etumi ebo Nhyira 104.5 ewia ye beda dem ho ma me ni nkomo ketua bi sesi a